gemeenskappe pleit by waarnemende minister van Polisie vir beter polisieering. En vlak 4 weer waarskuwing vir weste van KwaZulu-Natal uitgereik nadat 'n erge donderstorm groot skade aangerig het in Newcastle. Goeienaand en welkom by die nuus in Afrikaans. Inwoners van Westbury en Reiger Park in Gauteng is skepties dat die besoek deur die waarnemende minister van Polisie, vrou Cachalia, aan die woonbuurte die nodige verandering sal bring. Cachalia se besoeke aan die gemeenskappe is om oplossings vir die toenemende bendegeweld te vind. Die Westbury gemeenskap leef reeds jare lank in vrees. Bendes soos die Warados en die Faaskans het 'n oorhand in die gebied. En inwoners hier is desperaat dat daar ingegryp moet word. When something happens, and then tomorrow we will have 70 vehicles here. The day after, we will have nothing, and Westbury will be on its own again. If the army needs to come in, let them come in. But we need something tangible that needs to be done to help address this issue. In Reiger Park word die bendes, die Sour Boys en die Watos Lokos deur almal gevrees. Net meer as 'n week gelede is 6 mense doodgeskiet in wat geglo word bende verwant is. Inwoners hier sê hulle is vreesbevange. I think there needs to be consistency and they need to communicate a proper plan of how they're going to help us with these problems that we have and eradicate all this. And it's basically children that are keeping us hostage. We are expecting them to intervene because when we go to the police station, especially around 10, you'll find there's only perhaps 2 policemen inside. There's no van at the station. When we want help, we'll have to wait for 1 hour or 2 hours max at the police station, which I feel it's not right. Die waarnemende polisieminister erken 'n ander benadering is nodig om oplossings tot die bendegeweld te vind. The police are deploying increased resources. The National Commissioner just announced a further steps to strengthen the anti-gang units, which were established to deal with this problem of gang violence. Okay, but that's not sufficient. I think that the area of crime intelligence, strengthening of our detective services, so that we have increasing reliance on what's called intelligence-driven policing. Die minister is bekommerd oor die vertrouensbreuk tussen inwoners en die polisie. Maar inwoners sê hulle soek slegs polisie optrede sodat hulle veiliger kan voel. Die voorsitter van die portefeulje komitee oor polisie, Ian Cameron, skets 'n donker prentjie oor die vermoëns van die teenbende-eenheid in die Nelson Mandela Bay Metro. Daar is slegs 4 voertuie beskikbaar vir 110 polisiebeamptes. Cameron het 'n oorsigbesoek aan die metro gelewer nadat 'n petisie aan die regering gerig is om misdaadintelligensie te verhoog en die kapasiteit van die teenbende-eenheid in die metro te verbeter. Die blitspatrollie moet prioriteitsmisdade ondersoek. Maar met net 1 bakkie om patrollies te doen, is dit 'n onmoontlike taak. Hulle kon die afgelope naweek net op 3 oproepe reageer. But this is a significant management issue and likely not only provincial, there's a national issue here as well. We know that supply chain management specifically in the police is extremely broken. We found out over the last few months the irregular expenditure for the past financial year is over 650 million rand. Now imagine with that how we could actually have resourced the flying squad like here. Die streekse honde-eenheid het ook groot uitdagings met net 2 honde wat opgelei is om dwelms op te spoor en 1 wat plofstof kan uitreik. Sommige polisielede werk al vir jare in die eenheid sonder die nodige opleiding. One must ask the question, how do they determine the priority then? Because it's not fair, first of all, to the K9 members, but also remember that the stations and even other units can call K9 and say, hey, we need a dog for a specific operation. And they then are not able to do that operation properly without a dog. Die metro erken dat onklaar toerusting
die verskillende eenhede se werk aan bande lê. The gunshot detection equipment that has been non-operational since December of 2023. Our previous oversight at the gang unit, the commander actually said it leaves a huge gap in capacity where they take longer to respond to gunshots, and that's one of the things that the city can do to assist the SAPs to take firearms off the street and to make quicker arrests. The other thing that we are battling with in the city is our mobile surveillance unit. That's a vehicle that can be parked somewhere on a hill, and it can assist the SAPS members on the ground where it can detect if you've got a firearm or you're carrying a firearm up to 3 kilometers away. Van die polisielede gebruik hulle eie voertuie en geld om hulle werk te doen, onder andere om getuies te beskerm. Die SAPD het nog nie gereageer op die kwessies wat Cameron uitgelig het nie. Die minister van basiese onderwys, Sifiwe Gwagube, sê die nuutgestigte nasionale leesmaatstawwe vir grade 1 tot 3 oor alle amptelike tale sal leerdlinge vroeg in hul skoolloopbane help. Dit volg op bevindinge van die Thrive by 5 opname, 'n nasionale opname van voorskoolse uitkomste wat aan die lig gebring het dat slegs 42% van Suid-Afrikaanse kinders in vroeë onderrigprogramme skoolgereed is. Die Funda Uphumelele nasionale opname wil die gereedheid van leesuitkomste van kleuters oor alle 11 amptelike tale bepaal. So why do we need benchmarks for foundational skills? We want to clarify key milestones in early reading development. We want to enable early identification of children at risk. We want to support timely and targeted remediation. We want to have teachers guide differentiated instruction, and we also want to measure progress towards system goals. Die opname fokus op alle graad 1 tot 4 leerlinge wat staatskole bywoon. And I think that's exciting because often the criticism has been are PEARLs and other assessments really taking into consideration the local context in South Africa. And now we've developed a tool over years that says we're not only just looking at the local context, but we're looking at the relationship between language and comprehension. We're looking at the relationship between socioeconomic status and the ability to read for meaning. And all of these things give us a fuller picture. Gwagube sê die inisiatief sal aanspreeklikheid en ondersteuning aan skoolbestuurspanne verbeter. Die 43-jarige Mynie Steffens sterf in 'n helikopterongeluk toe haar Robinson helikopter op die Rode Grond plaas naby Patensie neergestort het. Steffens het bekendheid verwerf as chef en aanbieder op die DStv via kanaalprogram Speel met Vuur. Die helikopter het kragdrade getref terwyl dit besig was om landerye met plaagdoder te bespuit. Die burgerlugvaart en die polisie ondersoek die voorval. In die Durbanse Hooggeregshof het die MKLP Tudizile Zuma Sambutla onskuldig gepleit op al 3 aanklagte teen haar. Oud-president Jacob Zuma se dogter, wat kragtens die wet op terrorisme aangekla word daarvan beskuldig dat sy in Julie 2021 op sosiale media geweld aangehits het. Die staat se eerste getuie, die Valke se generaal-majoor Gopal Govender, voer aan sommige van Zuma Sambutla se sosiale media kontakte het internasionale bande met lande soos Cuba. Govender voer aan haar motivering was om haar pa se vrylating te verseker. Ter verdediging het advokaat Dali Mpofu egter bevraagteken hoe dit 'n misdaad kan wees dat haar volgelinge haar aanvanklike plasings op sosiale media met ander deel. Zuma was in die hof om sy dogter te ondersteun. 'n gedokterde toespraak van die Amerikaanse president Donald Trump en tekortkominge met nuusdekking het gelei tot die bedanking van die uitvoerende hoof van die Britse uitsaai-korporasie of die BBC, sowel as die bedanking van sy nuushoof.
Dit volg nadat 'n uitgelekte interne verslag bevind het dat die BBC 2 toesprake van Trump so geredigeer het dat dit blyk asof hy die aanval op die Kongres in Januarie 2021 aangemoedig het. Die verslag het ook bevind dat daar tekortkominge is met die dekking van transgender kwessies. Tekortkominge is ook uitgewys oor hoe die BBC se Arabiese kanaal die Israel-Hamas konflik dek. Trump het die bedankings van Tim Davie en Deborah Turnes verwelkom. Afgevaardigdes van oor die wêreld is byeen in die Brasiliaanse stad Belém vir die 30ste weergawe van die Verenigde Nasies se COP klimaatberaad. Vanjaar is tegnologie gedrewe oplossings vir klimaatverandering onder die vergrootglas as ook die beskerming van inheemse groepe se grond. Duisende afgevaardigdes, aktiviste en sakeleiers is in Belém in die hart van die Amazone byeen vir die 2-weeklange VN klimaatberaad. This is an opportunity for all the stakeholders to come to the table to really talk about what it is everybody can do to reduce the emissions within the context of their own nations, but also what other stakeholders like private sector can do, and also talking about discussions such as the role of technology. Tegnologie en finansies gaan na verwagting vroeë besprekings oorheers. Lande is onder druk om hulle beloftes gestand te doen. Those that are setting bold, ambitious goals and not doing anything, this is an opportunity again to really throw some budget into the climate agenda and really step up on achieving those bold, ambitious goals. Daar is ook 'n sterk teenwoordigheid van inheemse gemeenskappe wat klimaatgeregtigheid vra, insluitend met omgewingsrehabilitasie na skade aangerig deur internasionale ontginning. Ruimte is ook ingeruim vir die uitstalling van innovasie, van groen waterstof tot die gebruik van kunsmatige intelligensie om ontbossing te pyl. Die rykdomsgaping is egter soos altyd die agtergrond waarteen gesprekke gevoer word by die klimaatbyeenkomste. Die wêreld se fokus verskuif na Suid-Afrika later die maand met die SABC wat jou regstreekse dekking bied as amptelike gasheer-uitsaaier van die G20-beraad 2025. Skakel in op jou gunsteling van 18 SABC radiostasies vir al die aksie. In dieptedekking op die SABC nuuskanaal, SABC Lehigh en SABC 1, 2 en 3. Alles is ook aanlyn op al die SABC sosiale platforms en op ons spesiale G20 aanlyn kanaal beskikbaar. G20 Suid-Afrika, ons bring dit tuis. SABC gasheer-uitsaaier van die G20 SA 2025. Rampbestuurspanne in KwaZulu-Natal bly op hoë gereedheidsgrondslag nadat die Suid-Afrikaanse Weerdiens 'n vlak 4 waarskuwing vir ewige donderstorms oor die westelike dele van die provinsie aangekondig het. 'n Ewige donderstorm gepaard met swaar haal en sterk wind het gisteraand in Newcastle tot wyd verspreide oorstromings en skade gelei. Opruimingswerk is onderweg in verskeie dele van die Newcastle middestad. Nooddienste moes dringend bejaardes en kwesbare inwoners uit die La Gratitude aftreeoord ontruim wat meer as 100 inwoners het. The water was excessive, the rain was excessive, it's created unbelievable damage here at the home itself. We have 120 residents, we had to evacuate some of the rooms. As you can see, the ceilings have collapsed. The weight of this excessive amount of hail has damaged our roofs, it's damaged the infrastructure, it's damaged our electricity. We had to turn off all the plugs because the water was going in everywhere. We've lost 4 offices. Actually, the whole parking area was flooded up because the drains were all blocked up with rubbish inside, tins and rubbish, and that actually accumulated 1 meter high, and it came into my shop and it came into the Home Affairs and Legal Aid and the surrounding shops as well. Sommige openbare geriewe moes ook noodgedwonge sluit. One of them is the Home Affairs, which is closed, and one cannot say when is it going to be reopened.
So we went there before, earlier on. We saw the damage. I'm told that even their computer equipment was damaged. So is the case even with some of the businesses that we visited this afternoon. Die omvang van die skade word steeds bepaal. In die Filippyne het supertifoon Fung Wong tekens getoon dat hy verswak. Minstens 8 mense is dood en die reuse storm het groot skade aangerig in die noorde van die land. Meer as 1,4 miljoen mense het gevlug vir swaar reën en wind van tot 230 km/h. Geboue en paaie is beskadig, bome ontwortel en kragonderbrekings het voorgekom. Fung Wong is die 21ste storm wat die Filippyne vanjaar tref en beamptes waarsku dat nog neerslae verwag word. 224 mense is verlede week dood toe tifoon Kalmeji die land getref het. Die G20 werkgroep vir ramprisikovermindering het 'n ministeriële verklaring vrygestel wat daarop gemik is om die impak van rampe te verminder. In Kaapstad is inwoners van informele nedersettings veral kwesbaar vir brande en oorstromings. Een so 'n gebied is Imizamo Yetu in Houtbaai. Meer as 30.000 mense woon in die informele nedersetting. In 2017 het 'n brand meer as 3.500 gehuggies vernietig. Sowat 15.000 mense is dakloos gelaat. Die tydelike strukture wat die Kaapse Metro opgerig het, staan steeds. These houses at the back, they were built more than 10 years ago after a disaster. They were made to be temporary. First, people are not supposed to be living in places in a place like this because this would be identical to where they were staying before. So we have not protected people again after the disaster. Die internasionale raamwerk waarna Maswime verwys, is die ramprisikoverminderingswerkgroep se onlangse ministeriële verklaring. A priority was given in ensuring on resilience infrastructure that can withstand any kind of disaster to ensure that no one is left behind. A priority was agreed to be given to the vulnerable group. Sabisa se Australiese eweknie het van die natuurlike rampe wat albei lande raak tydens die werkgroep uitgelig. Most importantly, this commitment means that we're all going to go back to our own countries with action plans on how we can make sure that we've got disaster risk reduction in place. Tydens die G20-beraad sal vroeë waarskuwingsstelsels en natuurlike oplossings onder die vergrootglas wees. Die Madlanga Kommissie het gehoor hoe amptenare van die Ekurhuleni Metropolisie misdade sou pleeg onder die dekmantel van amptelike operasies. Die misdade sluit glo moord in. Die afgetrede adjunkhoof van die EMPD, Rivo Spies, het in sy voortgesette getuienis gesê die vermeende syndikaatlid Vusimuzi Kat Matlala het glo 'n knusverhouding met senior amptenare by die EMPD gehad. Spies het oor talle voorvalle getuig waar wetteloosheid in die eenheid plaasgevind het. Dit sluit in 'n voorval op 15 April 2022 toe 'n groep mense, waaronder metropolisielede en burgerlikes, 'n persoon in die Brakpan omgewing doodgemartel het. What was alleged is that they tortured this person on the scene where they used a method called tubing, which is a piece of rubber that you pulled over a person's face and you suffocate the person. So they tubed this person, and at a stage, the actual the person who he has actually turned state witness. He submitted a 204 application and statement as well. He said that the person who they were torturing and in questioning or interrogating
he actually had said to them, but he's got money in the house, 500,000 rand, he'll pay that if he could lose them. Volgens Spies het 'n getuie van die voorval beweer dat die waarnemende polisiehoof, brigadier Julius Makwanasi, gehelp het om die moord te verdoesel. Die moord word tans deur die polisie waghond Oopot ondersoek. And then the next moment, this person, they killed him. And from the scene, they called Brigadier Makwanasi after it took place now. And Brigadier Makwanasi arrived on the scene in a white Golf. And he then proceeded to direct them how to clean the scene. And they placed the body of the victim on this civilian person's bakkie. And they instructed him to go dump the body, which he then duly did. Spies het getuig dat konfrontasies met Mkwanasi oor misdade en wetteloosheid tot doodstrygemente gelei het. I am suddenly approached by a person from the State Security Agency, and he is stating to me that they, a State Security Agency, have picked up that there are death threats being made against me, where this Brigadier Mkonasi and other officers was discussing in Katlehong area, they were discussing to rent or hire Inkabis, which is a hitman from the KZN area. So they were discussing this, and they already have plotted the concept of it's easy to take me out because I drive in my private capacity. I also have motorcycle. Die ondersoek duur môre voort. En nou vir die markaanwysers, soos kort gelede om 8:00. En dis dan al vir vanaand. Mooi bly, totsiens. Goeienaand en hartlik welkom. Kom ons kyk wat die weer vir ons inhou. Wat vandag aan betref, verspreide buie kom voor in die sentrale dele van die land, streek tot in KwaZulu-Natal asook in die Oos-Kaap. Wyd verspreide buie kom ook voor in die verre noordelike dele van die Oos-Kaap en dit kan lei tot kutsvloede. Oggendmiskole kom voor in grensende bindele van KwaZulu-Natal asook in die Wes-Kaap. As ons kyk na môre, verspreide buie kom voor in grootste dele van Noordwes, Limpopo, Gauteng, Oos-Vrystaat, Mpumalanga asook in KwaZulu-Natal. Oggendmiskole kom ook voor in KwaZulu-Natal, in die Oos-Kaap asook in die Weskus. 'n Fris tot matige wind kan ook verwag word langs die kus asook in die binneland. As ons kyk na vandag, daar is 'n weerwak uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens en dit is verhewige donderbuie en dit strek van Noordwes, Limpopo, Gauteng, die grootste dele van die Vrystaat asook Lesotho en KwaZulu-Natal. Dieselfde weerwag geld ook vir môre en dit kom grootliks voor in Limpopo, Mpumalanga, Noordwes, die westelike dele van Gauteng en noordwestelike dele van die Vrystaat asook in die westelike helfte van KwaZulu-Natal. Wees asseblief versigtig want dit kan lei tot kutsvloede. As ons kyk na môre, ons minimum en maksimum temperature, wyd verspreide buie kom voor in Gauteng. Dit is ook 'n koeldag wat verwag kan word. Pretoria se maksimum was 24, Johannesburg het 'n minimum van 15 met 'n maks van 22. In Limpopo wyd verspreide buie kom voor, Mokopane het 'n minimum van 16 en 'n maks van 25. Bella se maksimum 27 grade. In Mpumalanga nou die waarskuwing wat uitgereik is, so wees asseblief versigtig. Standaard se minimum is 13 met 'n maks van 24. KwaZulu-Natal, die weerwag geld ook vir hierdie provinsie, so wees asseblief versigtig. Pietermaritzburg se minimum daar is 14 met 'n maks van 29. In die Oos-Kaap gedeeltelik bewolk tot bewolkte toestande kom voor, ander is warm. Graafrenet se minimum is 15 met 'n maks van 31. In die Wes-Kaap
bewolkte toestande, ander koel tot warm. Die kook styg tot 35 grade in Klein Willem, Mosselbaai se minimum daar is 18 met 'n maks van 24. In die Noord-Kaap enkele buie kom voor in die oostelike deel van hierdie provinsie, ander is warm. Appington se maksimum is 34. Terug na die binneland in die Vrystaat, onthou die waarskuwing wat uitgereik is vir wydverspreide buie, so wees asseblief versigtig want dit kan lei tot kusvloede. Dit is ook warm in hierdie provinsie. Botawil en Bloemfontein se maksimum is 27. Dan laastens Noordwes, wydverspreide buie kom ook voor in hierdie provinsie. Anders is warm, Mahikeng het 'n minimum van 15 en 'n maks van 24. Bloemhof se minimum daar is 16 en 'n maks van 27. Taung se maksimum is ook 27 grade. Dit is al van ons hier by die weersentrum. Geniet die aand.